Action. Memamo akwapa eba too much GHSO medi edena ama obusana sabri training issues abetodra and medi ebesumu na ene woko social media eswa and some training akoya we wosem kesepa at say fans and followers of Kingdom FM atomo ebnabo ene tsawe wokese ene say veteran broadcast journalist and the day ade nana ama wusu at say Kingdom FM and oyene tumedie e wat say dodo na enim no as owusu a kotoku sisia dey watu anananom ewo ensiedom na ebusuafo enchiremu a kan ho ade ba ye ne tere se na sentem no wo koye surgery bi at say ne hunam baby a onti apo wo no enam so ma no akoye surgery bi ewo Adabraka private hospital bi a ewo wo no na surgery no echi na say complications bi ebe mu a enam so at say moja etu na ma at say endrada watu anananom ewo ensiedo na say enim no dada no adichemu nsem de wo bi enimu bi nti eba se nipadodo na what say na sentem mo titan nka ewo ni FM station Kingdom FM wo anata say ene de abeto da say wetimi akire ne ngwa no koye arowo sempa e de mama say dodo na aye shocked at the news at say wo mutimi entia say na esifesi ya say eba ni say somebody aye babli at say the ni eje no wa wotie ka say ma onye futuo onya say honka wo mu na say all of a sudden odo beda so na de ache na obebie we video na obeti say sa woni pakono wetimi efimu tumi say akwa shock sepa e de ama ne fans form na ye wo mu say na danfo a woni no ewo ejumemu en wode ensem no ebetu dwa ewo ye ne Facebook page a wode e kire mu say this world indeed is never our home. I am still shocked and speechless after learning of your passing, Nana Ama, at Obusua Kotoku. May your kind, happy, and gentle soul find rest in the bosom of the Lord Almighty until the last day of the resurrection, when we shall meet again. R.I.P. friend. Already sorely missing you. At say Mona Bunong Kai Kennedy and a day and some way ever to the Facebook page what they announce say at the actually Amansamo Matibi said a yana ama Obusua I do not friend Obusua Kotokono with free matter se one car at just for a mumpim. Now Ebusua for way where the Miami namesake or say me to me be to say I shock pa so Eddie ama men so Amitia maker and some no actual and yet the biada and I was expected say be at say or ye bubbly or ye passionate about it we read a year comments in the Jumedi Mugatum say na ultimate point chain say I fear about to crab basso not say a year 2020 na ado dankwa kufu ado with me kunimbi no asat na so maintaining the seat as presidential candidate for Ghana has say na all of a sudden no plans or one year no with mission and quality say so 924 echo ma sem say ade chie bia ni emu nsem na require pa na nye wo man no mokoda bia e na ade chie mu no wo mo etimi sorry na wo rest na emre no esifatia se si ade ne se senka dodo na ye fefutuo efise na nansen kofo ewu pasho ubeti wenka ene ochira oni ho biem ene woni we etia te se wutimi na obi to sadidi emretia we bi beda no ho aba no na we free mu nti e se ye nhye na ye ho so se emre no se si ano eni nka so mo obia wo emre ni nka so mo obia emre ne kwa na kwanti wo plant bia na wo dia to form eduma bi da we ni so ya pese wonya enye wo china nta se emre no enye wo bia de nyakopon ene wo bom mre ene enna no no aso na regulate na ti sabre yo se wo bia anko de pasho so a na de botaye bia wo wakoma so pese wonya no na wa ye ne ntem obi wa pese wonya bibi no de ato no so oh okay me pere try me netka bi se ya me ye bi se ya me kodu bebe so bi se ya ansana me na so se wo chine mu nsem wonim se wo beka obi anase wo nka obi no eno no de wontimi enkyere no nti wo ye bibi bia na babo obre yie abrabo no owo ekyere no ensem wo Bible aka owo ekyere ayatemwo enedawo edemai nipa we ya tese nipa dodo na nim se onka oye nipa ni gye no wa tese she was full of life
and will be able to say the other or because I want the chuma to say or betna the radio station and cranshen somebody more monaka the other or Makoswa at every one and therefore form don't want to say oh one more trash in himself say and I said we say granomo mako and that day woman yan musa a woman to swat as a woman else until a bread Yeni enkasunti wo ye hihye anasa wo ye tutuebia na wo de ato adwemu se ebre no enye wo de enti wo be ye bibia na wo ye na entempa so na eye nana ama owusu aminem seki wo hye se ewo Oman FM en wo de be pie mu ewo Class Media just se enche kra en wo journey Kingdom FM wonu wo mo eche dwuma sa se ban politics out mu se ni eche wo pa na we strong member of the NPP a strong campaign at the Ama NPP na tesana na ebe gwini na watna akonya no esubiem na ne passion ene na honkeka ene ahofama ode ye na dwuma ni nie echi no emre no ediate na sa brei oda form na utim sa do fododo na and one more day more to say grandchef sem one more rare one be say one more express no more day more condolences and ever to a year ne page so both Facebook and Instagram more check say asem no abon pusupa a shock you and no table to your form ye fe futuo emfi se na owuo no beba sesi ade na bibi wo ho a obese wonye na wa ye ne preko na wo go bra so a na wa hwe ni ye esanse owe chire no eyatemgo ebra wo bo wati asifasa sinso no eda wanim etwen wo ewo echi na wo bewu na wo toto ye na wo hihye ye na wo akomasa de bi na tese wetumi afa wonsa anka anya no hwea wemu wodawa binu hu se sade no etimi ba ye wo no de enkrasisi ano onena mobi afie mu won kire se me ba be fa wene won kire se ene hwe ho se ye na toto nyama ye na wo beko wote ya out wa na tese ban wato na wato nananom ewonse no nti yefa efutuo na yemo yembra eye midin ade na ama ogusu ye ensem ya wo ekafa training issue ya meda beso mi aro sem kese yesi ato Kingdom FM phone ya abrabo wo mo fans no mo followers ni ano ensem ya pese won kan fa won bia no betimi ede asomyen ewo too much comment section na ebiem so no akpomoti afro yen ewo your Instagram page at too much G8_ Nana ama obusa enemy na me ya tuma ya be side dey share be makramo the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH beshe ne subscribe bomoden o beshe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura